kao i svake godine za Dan grada, naša ustanova nešto organizuje. Mi smo stigli do jedne nove, potpuno nove teme, jer smo hteli da prikažemo i Konjovićev crtež, koji je nastao od 1917. do 1920. a interesantno je što je njemu crtež bio najteži. Tako da smo se opredelili ove godine za crteže, da pokažemo i jednu novu tehniku. Konjovićev crtež zauzima veoma značajno mesto. Naime, veliki broj egzistira kao zasebna celina koju je umetnik kasnije koristio kao predloške ili skice za stvaranje slika u ulju i drugim tehnikama. Ova izložba crteža je po mnogo čemu specifična i neobična. Radi se o jednom veoma kratkom, ali krajnje dinamičnom radu Milana Konjovića. Izložba je koncipirana tako da je podeljena u 3 segmenta. Prvi pod nazivom Skice sa fronta, drugi su akademski radovi Praška abeceda i treći koji je najdominantniji na ovoj izložbi, to su crteži iz parka.